wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin wassahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa kulluhum awliya'ullahu bis samai wa fil ardi wa fil bahr wa kulluhum mu'azzizina jami'atin hadatil ulama. Qulil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu billah, jamaah forum komunikasi anak sidrap yang disingkat EPKAS. Alhamdulillah, syukuruki maraja loripong Allah subhanahu wa ta'ala, karena acara ini selain sebagai ajang silaturahmi, juga untuk taklim. Dan tadi saya dengarkan ada sholawat ya di awal. Dua hal yang jangan ditinggalkan. Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah sholawatan. Zikir itu bisa dengan Asmaul Husna. Makanya saya sampaikan bisa ditambah, Bu. Nanti kasih Asmaul Husna. Iya, jadi kasih baca Asmaul Husna kemudian baca sholawat, insya Allah itu akan berkah. Nah, sebab ia nangka organisasi atau lembaga-lembaga di masyarakat, nah tidak ada zikir di dalamnya, itu akan bubar. Ia kocara mami bawang, lama-lama itu akan bubar, pasti bubar itu. Nah, sebab magai ia cara mai hanya mengisi akal. Sedangkan zikir itu mengisi kalbu. Nah, anrena ati itu sikiri, ia kepikirannya pak disengang. Jadi tagabungkang iro dua iro. Jadi asikiriki supaya hatinya tenang, kemudian isi akalnya supaya pengetahuannya semakin bertambah dan keyakinannya semakin kuat. Makirus itu kan lah. Jadi insya Allah kedepannya mudah-mudahan kan setiap bulan mau acara tadi. Alhamdulillah. Jadi setiap bulan makanya tuh Bu. Mudah-mudahan nanti saya bisa juga undang datang ke rumah. Ada pertemuan bisa satu kali. Jadi insya Allah untuk kesempatan ini nasabah yang mengundang saya di Togaga tema nalenga. Nggak ada maka dakoi bahas
Selamanya saya sudah berapa kali? 3 kali ya? Iya, sudah 3 kali karena dulu di jalan ke Lanrang, kemudian di jalan ke Pare, kemudian di sini. Oh ya, alhamdulillah. Maki, iya rokotoma bicara agama, Bapak Ibu sekalian. Situnganna iya ro idi megala da lalang asalamakang natarongang pong Allah Ta'ala terkhusus alimalabina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling banyak. Makanya nasaba pole egan na letiang asalamakan natarongang agamata, maka kita mesti ang kecil dia kapuy. Istilahnya ang kecil dia kapuy, mesti ang kecil dia amalkan mananungang. Yan na to ampay makadana bita, amala kaminan na puji pong Allah Ta'ala, yan na rito amala mananungangi, wa inkalla walaupun sedikit. Jadi usaha kang inang kecil di amalata, betungan na demetonang kanisalay, istiqamah ki. Nasabaya tiya sang istiqamah, marjirajing. Mapananungang itu marajing. Itu mapigaw itu tacicang si ulam magampang. Tapi yung lewe maka da setiap hari itu agak berat. Nah, jadi usahakan na istiqamah ki ang kecil dia agi mani. Iya ko puasa tonroy puasa, iya ko pasidak ka, iya ko sikiri, iya ko sampaja sunnah, iya ko baca kora. Yang penting ang kecil di maka da demeto ng katasalay. Namo maga repata, namo maga susay, namo maga kaadaan tetap tuli pigo yer. Nasaba iya ko makaday tawe sikiri berarti amalan ipigaw yawat dinge papole pahala biasana berupa bacaan. Tapi iya ko makadani wirid berarti sikiri lay tentu kawatun na si bawa jumalana. Jadi yang penting ang kadalele, betungan na yang penting kadalele, yang penting kaparenta sikiri. Kayak kata baca misalnya subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahaladzim. Itu termasuk zikir. Akade nabita kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ang kedua ada maringan na lepa kalillah. Yanaron na subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maringan na lepa kalillah, dua lepa adaro. Tapi mata na timbangan no kusurumundin na po ang Allah Ta'ala. Magi na matana, biasa gitu di makana. Maponcho miro magi na matana. Namakay kasikiri malampe baca na magi na matana iya. Nasaba iya na nabaca malaika, sinin na malaika itu iya mana sikiri na. Yan na to nakadate sikirnya para malaikat. Iya na nasabari nabaca malaika niyali papedali ko pong Allah Ta'ala. Yan na to ampay makada tau pandrita pa istilahnya tau pandrita pa hikmah ruma amal kang imateru. Maka dia ko nabaca itawe riwat tu subuh. Apakah sesudah sholat sunat subuh atau sesudah sholat subuh. Nabaca itawe akasiratu itu puradena kasiasi namate. Nah, itu untuk kemudahan rezeki. Tapi lino miero iya ko kesorimonri edega cauta betongan nama kali nabita magampan na lapaka lilla matana timbangan na naupoji pong Allah Ta'ala. Iya terutama na puji na po ang Allah Ta'ala ro. Nasaba sikir malaikatnya itu. Isya gaegan na malaika o kilala na lino yang mana tu sikiri na. Makanya ko iya tu tabaca mendapatkan pahala yang besar. Iya ro. Tapalamu ya ro to? Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Iya rawat ditaamalkan setiap subuh. Maki apa deje tu na yamanan na tawe mulle tu da baca siratu ia ko sikiri makoro na letu tingkat atau pandite maka da ko de mulle siratu 70 nah ia ko de mulle 70 40 nah ia ko de mulle 40 30 nah ia ko de mulle 30 10 sidi ia ko de mulle 10 sidi 7 nah ia ko de mulle 7 3 nah. Iya kota lu dia mau pamule makun rutungan itu. Jadi sikiri ya. Jadi amalan yang hendaknya kita istiqamahkan, dawamkan. Iya naro ko pura ki dia kota lupai wi makadalawa lupai baca ona loro maniti ngerang. Ta baca nih pada saat kita ingat
Nasaba makin nabita. Iya ko na lupay wite, na amalam mananungan mo, natako. Kenro riwat tu ningera na bacay, pada na baca na riwat tu, ang kana natatapkan watun na. Iya ro. Iya to siya tu kalabihan na lengi nabita. Jadi aja tak kada ulaba ni de na ni baca. De, takut tingerangi langsung tak baca. Nacata ni malaika. Maka dapadamu ko na baca ko watun. Tapi aja tatung ke man lupai. Itu yang penting aja maka dai marepaki de. Ya rosi kiri wat dingi baca tudat-tudang, wat ditui baca liu, wat ditui baca joka-joka. Itu ya. Jadi berupa moto. Ko amalan zikir begitu bisa. Kemudian iya ro istilahnya zikir ya. Maringan mana itu? Maringan mana mi? Iya jo maponco-ponco. Angka matau tu zikiri malampe-lampe. Tapi napuji lada, napuji to, to pandrita na anjurkan kita untuk membaca. Iya ko iya de to wita na mega. Rata-rata tau pandrita maka dan namoh katalumi baca. Apa iya awalna katalumi na baca na bitta. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimat. Malampi-lampi ni jadi. Iya kotomelo mak bila timbangan maka da maka tanah kasikiri sapaka sinin na tau pandrita baik fikih ulama hadis maka da iya nasikiri palimatana timbangan. Jadi katalu mita baca na musi polos sote masikiri ko tanya tiro na baca mata nak mo pia tu ta baca. Katalu. Iya. Sikiri tau repai. Tungan na tapi katalumi ro katalumi. Yan na tu ampai wat dingi baca maka dia nampur atau masa paja mengeribi bacanya katalu. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Cicapi upakoling. Ya rode eta apa lai. Wadi mudah-mudahan ta apa lai. Jadi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa sinata arsi wa midada kalimati. Ya. Iya. Iya ko pahala bilang mak bila pahala ki ya. Nah sama itu sikiri madu berupa angka dampa ngapasusu dosa, angka papat tambah pahala, angka papat tenangati. Kan dia napa ada bu? Aja tak kada ya nasikiri nata ya to na pak bura de si salah. Angka sikiri pak bura memetoh. Ibaca na rekong kalasan na tayo risuro mamalkangi. Ang kato pa si kiri, koto makunro ta na. Sila lo ne poda na lupaywi. Ya kung kagaga din uli mapalai. Ngayon kato si kiri nero. Ang kato, cuma memang je tu sitongan na. Aja ta masus sama kana maji ya pata kalupa lada. Salah satu tu lumpuh kangi otak na tenang katau pakan relubale. Iya. Yan napakan dulu bale tau patakalupat tu. Nasaba iya tu otak na balewe itu bisa melumpuhkan daya ingat. Iya. Angka artikel ro penelitian pura ubaca ternyata memang bahwa kepala ikan itu bisa melumpuhkan daya ingat. Iya. Padamu itu tahu magala lada mandre cuka. Nang katau magalalada mandre cuka, numa cuka itu juga melumpuhkan daya ingat. Nah, wah. Itu. Iya. Iya. Jadi iro nu malunra ede nanti masalah, cuma angka misalna otak na balewe itu yang bisa melumpuhkan daya ingat. Ya ko maka dan malunra mo den mereka agak santange ka malunra agak ko mai tania lunra na tapi kepala ikan itu yang mak garisi-garisi rumah bolo itu menurut penelitian bahwa itu bisa melumpuhkan daya ingat. Yang tu nak kada guru tata yang kadang kata pakan dulu balik patah kelupat tu. Jadi tapi ulama kita itu mengajarkan semua ada sikirnya. Jadi pada kong kata to lima selang to lima takma to lima berba arona kemudian dina tanna apa penak dina na itu kan rena de metona tenang monri boleh dina tanna madari masih basa taselang napa aga mono ku taselan ni kasih kiri na itu
Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Iya tu sikiri nah. Iya baca dua tu gunana. Tania bawa papa tenang hati ya Pak. Maka dia Nabi tak. Siapa yang membaca sikir ini, maka Allah akan meniupkan angin dari dalam surga. Itu kanjak nanya sikiri. Layuwarungang ihawa poluk kilalan na suruga, lansu tamo ko atinna. Nasabari na tanna papinadinna. Itu. Jadi aku nggak tahu patah seleng cede-cede itu 5 sara nyawana. Dito ka inran na dito ka susana tapi magi na din na melotan na papinadinna suruh baca ya. Tapi iya kode na iya rota baca inna atay na surah Al-Kausar. Iya. Ko maka dewa pala ya Ustaz. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula dewa pala ina sabayana riasa ka sahada pamulang. Tapi iya ko iya tabaca dua memang pada memo hampir sama tapi cidi surah, cidi sikri. Iya ko tabaca inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar papatan nangat itu ya tuh. Tapi iya koraditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula lai warungang hawa polo kilalan nasuruga nasa nabita langsung tamu kuatina tau baca itu. Tapi itentu kak jumalana maka dia nabita 3 kali atau 7 kali. Baca. Di mani ya ko pitu itu lema la pitu ya ko talue mi talue. Kemudian, ang kamo pa ko hada sa ero, maka dia nabi tanigi bacay, iya makatan wiliman na matu tama suruga. Iya ro makanjalanda. Yan nanti ya, empay biasa ro pak gurong ni jamaah maka data amal kang ya nasaba leti yang ngasalamakang. Dena mega tu janci maka da nabi ya makatan liman na tama suruga dena siaga tu. Yang dituntun langsung oleh Rasulullah masuk surga. Itu sampai ya aja tama selang. Maka poti ga ustaz cede-cede neraka cede-cede tamaranaka. Jalan masuk surga itu untuk kita itu luar biasa. Dena merejing. Idi mitu ko matuli makadaki macilaka tongang itu. Padahal Nabi itu luar biasa pati na makuraga. Bahkan Nabi na podangi po Allah Ta'ala ro. Po, tajamingi umatku. Itu permintaannya Rasulullah. Jamin umatku. Hambamu ya Allah. Jadi aga jaminan na po Allah Ta'ala. Katu jaminan na ko ini. Maka day podangi umatmu Muhammad. Okay. Podangi umatmu Muhammad. Iya ko nabaca mo iya pak dongang cicang si sakosoy. Natako mati ya tu so iya pajamingi sa suruga. Itu luar biasanya nabita pangilawan. Nasaba puli naraka nabita joka-joka naliwa je sila namite pacalan na naraka. Yan na ro ampay milaw nabita makadalingi jaminan umakku. Yan na ito nakada po nga lata. Podang umakmu Muhammad ya ko nabaca mo ya cicang iya jamingi. Kosoy namati ito soy ya jamingi. Ya ko nabaca ko wani cicang namati ito wani ya jamingi. Yan na ito ampay ibaca ni sikir pagi dan petang to. Apa iya ko pagi aso, iya ko patang nalewan ni. Kiro. Yan to ampai idi ibu-ibu PGG sikirita. Aja na iya mirobawa subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 selesai ni. Aja tambah sikiri-sikiri saliwan na. Yan na kega yero sayyidul istighfar. Nge, tapala yero. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Malampe-lampe yero tapi ingkat ko Google ya ko tabuka i Google napa takati sayyidul istighfar yang ketemu ba. Tapala yero bu sayyidul istighfar. Yan na ro jaminang cicam mo de to nakada kapitu pay baca de cicam mi. Tabace ko supu raki masampaja subuh cicang. Tabaca tu ko pura ki masam pajam mangribe atau sudah sholat isya kacicang insyaallah. Serah diri sepenuhnya kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kan po Allah Ta'ala pancaji ki. Wa ana abduka iya atamu po. Wala hadika wa andika mastata atau uzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli
Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya na pak dongan nasa nabite nalinga po ng Allah Ta'ala maka nabita iya na pak dongan nalinga po ng Allah Ta'ala nalingi umaku nasabari balisi menangis teri sampai matanya bengkak. Boro matani balisi teri onro susana pa pinadina maka damagi nangka umma imonri yale jamina ngoku po ng Allah Ta'ala langsung degaga umma nabi mak diolo pak bu yale jamina makuro tidak ada. Ya metoro nilau Nabi, makanya Nabi itu diberi 2 cahaya. Itu kelebihannya Rasulullah. Nah, sebab kami memang ponco memang umuruk no makna Nabi tato. Makanya ti di umana Nabi ta aja tamasara kon na pulo na taon na mate de panguli na memato Nabi ta ito pa maka damitihan Nabi talikul lisay na hasabi wa hasabi ummati bayna siti na wasabain. Umuruk na umak ko itu antara 60-70 tahun. Jadi ako nadapi an na pulo na taon tatajang ipangobi na Nabi ta. Jadi itu teh kau nakan nailasa na tako mati di umur 60-70 aja ta masusah, aja ta masara nyawa ta. Maka dia Nabi ta mulir. Panguli na memang na Nabi ta ya. Na Nabi ta mimelo ya curi. Ya ko ale na muli ki. Makanya ti ampai maka dia ko mega tau maka mati mendada Pak Ustaz siaga umur na 60 na. Dia tu na mati mendada. Ko 60 ni me ko silalo na jaji na mati niya sa mati mendada. Na makatit tatuh. Jadi dia nama teman dada. Jadi memang itu panggilan Rasulullah itu. Karena po memang Nabi ta aja papade umat na Nabi Isa, aja papade umat na Nabi Musa. Aja mau talenga po ngumur malampi untuk umat. Kenapa? Nasa baero Nabi ta maka di pedemete mon roman tu pedemete musessa. Mete mega dosana. Kan makiro. Ya kung kapaboto pa na si ratu tang umuro na namakatit taboto. Ito. Ya kung namipulo na tang umuro na ay palimatan re patapulo tao boto na chao. Ya ko 700 taong umuro na. Sisa butang umuro na pa umar Nabi Musa. Ya ko sisa butang umuro na tawe na boto arwara tu na tao boto tapati chala. Jadi namo makibua dosa nasa nabita dito na metta. Ya ro panginlawan na nabita. Tapi maka dia nabita po nasaba maponcho umuro na wilawi. Palapi-lapi nga de cena tapi jana aja. Dikir kan jana. Nabi tamilawi he magi ampai yeto ampai bu makana magi to masalawa lo ko nabi tamatu pelo podamana ngenu na magi na to perlu masalawa bikin ewat dingi makada sini na sikiri salawa na salawa na baca nilawi nabi ta yero umuru na umma ko na saba maponcho ipuang decenge palapilapira nga lipat gandakan kebaikannya iya miro dosana aja iya ko pigau icidi na muki pangilawan na ita gare tita nigare makadain manja bil hasanati palahu asru amsalha nigi pigau ci di deceng iwale mancaji 10 makiro tapi nareko pigau dosa ci dimita cata tegare ya nanti ampai pak itu nang ko masusa ko makadete angkero tas salai makada sure toba sure baca astagfirullah sure pakanjaki ne ampe ne monrina magai ajan tapa makada neraka na kupura kepigau ci di deceng tapi gau dosa ci di na ci di mitu dosa te 10 deceta na saromo pito serae kama kiro kotomelo madekenge saromo pi aserato na makadami nigi tau matana ide cenna na jana tau salama ya ko matana ijana na ide cenna tau macilake tu ina tu nakana guru takali sidenre na mo siratu jamu ko siratu mu ci di decemu salama toko Kaya makiro. Na pura ni jetu nilo nabita ya kodeche na kibwa pagana ka nga 10. Ya kodosa echidina. Nempura masampaja na makibwa dosa. Magosip. Kaya makiro. Na gosip na chidi jetu dosa mo he. Na 10 mo pa tu deche mo. Na sora mo pa tu serae. Yan na tu nakatopan re. Toba ko. Sija. Kaya makiro. Jadi aja na cede-cede ta makibono sa tamaranaka. Uy, nang kamu pa tu bonus mo serae. Demi na coco ya capa makarwa nang kamu pasar roku. Betongan na pamase na po Allah Ta'ala makoro. Ini yang penting saya wasiatkan ini. Dia aja latak na tu min rahmatillah. Aja tapaturan no pole pamase na po Allah Ta'ala. Yan tu ampai kong katau makibua dosa na kada tau pandita toba ko. Ya ba mero. Jadi itu ya apa de nang ka de tu gampang ngi maka datisa neraka. Ia tu mijet nama gampang ya seteta meranaka makoko na saba iero pacara maesesa. Iya siaro wita mega na gorang iero bid'ah si basunna.
Iya makai kana pakai bid'ah. Na iya ro bid'ah, tanya hukum. Tanya hukum. Iya sange hukum, wajib, sunnah, makruh, mubah, si bawah haram. Ya noriasa hukum. Iya ko bid'ah tanya hukum. Jikong kana jama tahu nak kada bid'ah, pasti capak na neraka toh. Apa maka de kula muhda satu nabi da bakulu bid'ah tindalal bakulu dalal tipinar. Ta coba ni gare parebalok ki hukum ewe. Maka da angka gage pigo aga hukumna. Makruh atau sunnah atau wajib atau haram kan makiro atau mubah. Itu kan magampang. Jadi hukumi malah dasar 5 he. Jadi ia tiasa sunnah anu nasuroangan nabita. Itu sitongan aja maki ini dulu yang awal masalahnya saya kasih tahu. Iya ro parentai kak dua. Tapi sumberna parentai cidimi. Cidimi sitongan na. Pulau kumana mi puang Allah Ta'ala. Tapi magi nang kayasa sunnah ang kayasa wajib. Iya na angka onrotan na kedudukan na nabita, ia lengi pengakuan. Ia na tunang kayasa sunnah. Ia nabi-nabi madiolo, dia itu gaga, parenta pumami. Tapi ia nabita angka, makanya tuh haji, wajib. Angka umrah sunnahnya. Puasa Ramalan wajib. Angka puasa Senin Kamis. Sunnah. Puasa Arafah, puasa Tasua, puasa Asura, sunnah. Jadi ke mana turunanna? Sahada wajib, salawat sunnah. Sampai perlu 5 waktu wajib, sampai sunnah angka sunnah. Sakka wajib pasti dah ke sunnah. Jadi ke mana turunanna tuh? Idi tomi umat na nabi teleng aku he. Iya nabi mak dioleh sirup mi. Iya na parenta puang. Deka aga maka da parenta nabi.